indirimbo zo muri no weekend by the way abona ko indirimbo kabisa y'umuririmbyi ubona ko yakoze amateka menshi yatanguye ari umuririmbyi mu nyuma nabiheba muravyibuka aho yagize crew imwe n'aba Bienfrima achitwa Bienfizo neza cyane achitwa Bienfizo abona ko acari hinda yitwa Bienfrima ubu unye ni nawe lise umwana w'umuhise w'umulegend yakoze amateka menshi uri kwindirimba avuga ngo twese turi bamwe twese rimwe dusangiye agahisi n'agahiye akabisi n'agahiye iyo ndirimbo kandi yahavuye n'isubiramwo ayigira Burundi All Stars ni indirimbo y'umuvyeyi wa Olise yari umuririmbyi akaba mu guitariste akaba mu bassiste akaba mu pianiste akora byinshi cyane ari navyo Olise mikaro kandi nawe asanzwe akora ariko wewe acacisha muri kuririmba akaririmba n'indirimbo agiye atandukanye kuri atandukanye of course ariko mikaro kanya akaba asanzwe yaracire muri Ingo ariko kubera avuyeyo aja gukora iyindi band yiwe ariko kumena Ingo Live Band mwavaza gukora band yiwe ari wenye ariko bena kakeri n'abagenzi biwe ariko nubwo biruko imigenane ya Ingo Live Band nawe ikomezeza cye kubona ndimba yakode kwa Joel sinatawuri gituma ino ndirimbo ishobora kuba yaraduze nkuko Burundian Star iyo ndimo twegeze kubigaruka ko turavuga ati mbega ko kino n'ibitaduze nkuko twavyibaza igamwe ari byinshi imwe none yaduze cyane atapa ahubwo ntiyanagiye kandi ndimbo yo muri legend by the way ni ndimbo yo muri legend ni ndimbo y'umwana asanzwe mu entertainment by the way se wiwe yitwa ama figure menshi ari muri entertainment dore kuri We Love Muzika ndavuga Melanie Boy na Gusto na Fernando Mastering arimwo n'abandi benshi kandi bafite amazina barimwo iyo ndirimbo vraiment Baharijo yakore promo nkuko byategeza nkuko yategeza kwa promo kandi rimwe n'amasa shushe menshi na Shani Queen bien sûr Big Face on the Floor Big Sowe abasore muri iyo ndirimbo badonye umuvyeyi yitwa Leonard Sinzi nkayo niwe umuvyeyi wa Olise niyo mazina yiwe kuri iyo ndirimbo yavuze ati twese turi bamwe dusangiye akabisi n'agahiye ariko by the okay uriyize neza kuririmba nani Oxe what's kwimbiyo ndimba we twese turi bamwe twose rimwe dusangiye akabisi n'agahiye turabavanganye turabavandanye turabatangura twese urazana nkunda kuri Big Zo yavuze Big Zo vraiment ikaririmba ya verse yiwe kujya kuntu ijya verse yiwe yinji urumva kabisa nyene ko nantuze na producer urumva ko ahinduye vraiment beat urumva ko nyene hinduye umuntu zo mu rapper abanya batipe barayikosoye neza warumvise Bifes kuntu yaririmbye agaruka kubijye n'amashano nibi na biriya wampaye nishaho nawe nyene ya verse urumva ko nyene yiririmbye 100% yaririmbye Bifes urusiko yirimbye ajyana kweli Bifes abuya fisishano agenda nyakafringa 10 yari burya ku mwaka agenda kwirukisha n'inco nka 4 cyangwa 5 ku mwaka warumvirije ni indirimbo yaba El Pro uza ngo ntirahe kwiririmba abuze gute wewe ntirahe hajya ishano mama ni ryashano rimwe riri progressive none two Bifes tanzoganwa atata rumogi bijya mu bituma byose atanabikoza mu kanwa byose birimbo kuko abamugiye tukanahirahira uzobutasha nazo ngo umustar ariko ntari byo yanwa n'ubwa mbere havyo mugabo umenye yuko ibyace binamufasha kuba yuko akiza mu muziki ko abantu benshi baje diyo ntaje mu muziki atanzoganwa D1 mugubu nyiraka no barazinga si cyane mugarakano karacamu kandi akanyoye rero D1 araryoshe kuraba agoma twe ndamugutuye diyo muhuya nyenza ko yaramwandukije sha ubonye yafashaga agacupa ntashaka kumuyoberwa D1 atakugana amasokre yose agutera inkuru akubwira nyene avuga daheza ni no stop badashana tuma bro ndabwiba cyane sana anyway nuko rero niyo lise indirimbo yasohotse yitwa Controller indirimbo naho ndabwiye by the n'umuhungu w'umu legend itavye Imana twaririmba nawe akaba naririmba umwana wese arimba ni yavuga ati umwana umuvyi fizi intama itendera nkasi voilà rero gizuka dutamwe indirimbo zo Controller indirimbo bone ko mu queen video ni very nice utse kintu kimwe rubambo nawe igo kera kintu rero ngiwe indirimbo nari nzi yuko ari featuring yatamwo featuring kugenda ndirimbo nagize ko iri kuyumva ubwa mbere tarasohoka akiva ngo umva ngo mukuri video ngo za mu star ngo azwi mu Burundi ndiyumvira baze ko Olisa sazwe yakunda ko bayivuga abantu
gute Olise basanzwe agenda na Greta wasanzwe yubakaye na Rasco wazi ko Rasco wa now creative cyangwa chatting we create only happiness nico kivugo cyabo yagize mariage na Greta yes Greta barawukana na Rasco bawukanye mwana ari ntutse nyari Olise ati ndakubonye mwana Greta reka ndakwitorera ndakwitamwo nanje ako ni byabandanije bena Olise ati ntivyabandanije reka bari manager ahubwo ubu nitwa tuzi kashobora no gukoresha uno mwigeme muri ino ndirimbo je ivyo nari ko yanjaza gukoresha Greta umugore wiwe kuko n'indirimbo vyaririmba ngaha urumva ko ari amajambo ari emotional cyane umengo yaririmbiye umuntu runaka ariko bagize ku Greta mubwira ati je shaka kuboneka mega no ka music maybe sinzi vyamubwira navyo nzi bon je niyumvira kuko abantu bose turi kwico gitumva iyo ndirimbo bavuze ati none mugabo nyine uwo mustar uzosha mu ndirimbo ndwe ka vyarakozwe vyarahetse tero ni sheri wawe ngo acha twenga so which means rero ni yacabihindura zano yunya maybe Greta yamwanki caga bikinde ki mu muchizana Ben yachazana very nice akuzana Ben nice mu ndirimbo ya Olise kweli nukumenga bishobora kuba byaciye kure wehora abarama kure namunaganye baramana ahubwo gusa ikibazo gihari baramana nuko shomusha muri video akamukundi video nizina ni ufisizani nini ndemuraho canke abakibatsi ninde America kuyijamba atapa hagati ya yande nande ya Ben nice na Greta hatuma Greta niwe gutuma yaje mu ndirimbo sha kumenga Ben nice afise fan base back nice arayifise mugabo Greta je ndagusigurira Greta ko ino ndirimbo ari indirimbo iri emotional cyane yo kwijamo nk'umugore wa Olise basoze bagendana bakayiririmbana ubu ndiko ku mazina Ben nice arasumbye izina Greta ariko turavye kuri nuzenye kuri itayi gushora cyagenda neza yari Greta kuza mu ndimbo ya Olise kugira ngo afashe ndimbo kuipushinga na couple yabinamenyekana voilà na jenga hano narindi nimba bitari bikunze naho BNS yari kuza nka featuring artist yari guca iba featuring yo BNS nawe nyene wadaceka rakora kumba no nyene yari yicariye nawe nyene mu bino bisimbo ka BNS kajoshe man comeback yiwe afikarimbo numvise tegeze comeback yiwe mugoro uvuge BNS kubujya no kuva na kera yamya n'umuntu kabisa rimba hapana ngo uramucisha ku biti n'amabuye yabo yonda ahubwo yari gukora indirimbo yamya tebya cyane vraiment yabo yonda yari gukora indirimbo par contre kare hoho twamugubiza mu mutwe kubera amafoto yakunda guposta ubwo navyumenga yarabihevye ubu yarakuze kandi ubunyagenda n'abagabo bafise biyubashe bamwe bamubwira ati wewe tuza Satbi we gaja yafashe video hari yanye yo reka Satbi we nta biseriye birimwo we bari mu muziki ubu na BNS nawe abo bigena nabo banzi bo bari muri yindi system urumva bishavuga ati wowe uri je ndizera ko Satbi na back nice nta bindi bintu bashaka kuba bahuriye nko gushikuba aho cyaraheze kera zamani ubu ifikira mutuna maisha yake kiretse haje kamwe ni nkarantri na Greta ariko ubundi mu gihe ashobora kuba afise igiteramo kizoba ku munsi wa gatatu yari gukora n'indirimbo azoperforminga ku munsi wa gatatu ni BNS yes ça je vais bientôt yeah BNS BNS muri rivyo by the way cyo mfise ni muri rivyo BNS mu française mu sanze none umva we ari bataririmba watura kuri cyo giteramo ibisiga wese muri rivyo ko tuvakira muri française twamumesejwe niki n'indirimbo na couple yiwe apara n'indirimbo nitwameshejwe n'indirimbo na couple yiwe twameshejwe na couple normalement BNS ni nkaho yari umu influenceuse uko biri kose Satbi yamutoye aramwinfluence naye go ku indirimbo amukuramwo ivyo yikanga ko ari ategura BNS nda question ya BNS na Satbi ni nayo wanashaka bahure ko nyene Olise bakora indirimbo BNS na Olise baririmbana muri Ingo Live Band kiya kibanza kirimwo kakeri nico carimwo BNS oya BNS yavuye muri Ingo asigira ikibanza kakeri rero ashaza gusinya muri kontra ashaza gukunda na Satbi yongera asinya kontra muri management ya Empire amaze gusinya muri management ya Empire baramubwira mzee ati wowe ushaka kuririmba makaraoke mu gihe tuzi yuko uri umustar yasinye kontra iwacu nkabiya vya Vanny Ice bamubwiye bati wowe ivyo kuririmba n'amakaroke nibisa bihebe uheba cagura kibuso tubandende na karaoke cyangwa uririmbe araba yamajera arabosa indirimbo araririmba ati jeka nigiye mu muziki niyo muravyorosha so na BNS byagize uko mugabo BNS uko yagiye mu management so rero ariyo mpamvu rero bona ko Satbi ufuza mukuye muri karaoke mugama karaoke yafata amafoto cyane karaoke niho ntibabakuzi kuko mu karaoke just afata nk'umuririmbyi usaba indirimbo z'abandi karaoke n'umuntu nk'abandi ari ngahuretse gusohoka bafise impano yo kuririmba no gusubira hari talented munyempano ala challenging tout simplement niyo mpamvu uzorabe wanashaka
umuririmbyi aririmba agenda gukora karaoke izo kariyeri zibiri bya buri munsi bimunana kuzitandukanya byama birangira buri munsi akorokeye umuntu uze muri ben yo kuba umuntu uzi ukora karaoke biramugora kwa fronta kariyeri y'umuntu uze iyo ufite ntushobora gufata kuja muri karaoke ukabifatanya no kuja muri kariyeri ntibikunda ikishoboka niyo mpamvu hari abantu bifise uburemere voilà butandukanye niyo mpamvu hari abantu tutakibona nk'ubuharije uwo mu kubaza bavuga ngo ari hehe ibintu yakoze muri Jevedie Tour ngaha mu Kamenge nyene byari ibintu hajya ntiyasanzwe aririmba none ibiga ntiyaza kubikora atika kuri amakaoke muri gera ntibari bazikaririmba biga ntiyaza kubikora atakira kuri amakaoke asanzwe aririmba nyine muri gera nye karaoke reka voilà biga ibintu yakoze yaza kubikora atari kararimba amakaoke muri gera wibaza yuko no mwanya batawe ko bararimba kharije nkigiye bari concert yateguye yiwe urazi live yakoze siza cyane urazi live yakoze kwe yari yoshe yari isukuye cyane mu bisanzwe muri rusangi umutahe w'umuririmbyi ni absence yiwe kabisa yes nuko rero ni Olise rero bona yuko akubwira kabisa ngo controller indirimbo bona isohotse muri no weekends ni umwe mu baririmbyi bafite amateka menshi yakoze amateka menshi umwe mu baririmbyi abona yuko afite n'abavyeyi biwe by the way abari abavukana imiryango yiwe benshi usanga baciye mu mabende atandukanye nimba muzi ama orchestre amabano orchestre atandukanye muri tenebya atandukanye nimba muyizi se nayo yari nawe nyene itsinda ndati zira Leonard sinzi nkayo izajya bigaruka cyane mu mitwe yanyu nuko n'indimi yakozwe rero na Joel niwe yakoze audio ariko mise na mastering byakozwe na Gigabit hamwe na Colin the Mage Colin the Murozi umugitariste ni Shofan muramuzi abantu umugitariste akomeye cyane ndasanzwe cyane umurivye twa Primusic ya nyuma Francis Deste niwe yafashe Becky arimo afashe kuri no ndiri ibaze gospel uramaze kuyigira ya nyuma ibintu bihagarare ko abo big uramaze kuyigira ya nyuma ya nyuma gute ntuze inde iyi Primusic Francis Deste yahereje Primusic denzo bavuze ko izogaruka vuba aho yarekareka bon ko ari ya nyuma bose simuze ko ari ya nyuma habo yarangije kuko ni Primusic ubona ko iri kirazirangiriza izindi Primusic zose zabaye ubundi tuzi ikindi gihe Primusic izoberako siba ngo ino Primusic ya Destin ko yabivuze ni yarangije acho Primusic yafasha abarundi abaririmvyi muri rusange abambasaderi gusa kwa kanote ya abambasaderi ni bon mugabo ari nabo baririmbyi bo ninde yafashe muri Primusic ngabo nagumyemo na Destin yamufashije kombi 30 millions abakira cyamahera abwo no amayasi kibazo abwo ni squivi nico asata kuvuga squivi amahera na success igushizeko no kuyimente nako ni ibintu bitatu bitandukanye ariko sha kwisinzima burya ivyo bakompesa meme ngo ntabishikana umuntu kiretse gusa technology muri Nigeria naho bigeze iragerageza mu hizi za BSS Bongo Stars cyo muri Tanzania nta muri zigera mbona vayo usanga nyene yatemeye abateri imbere ahubwo nabaje muri competition banatogwe haba Harmonize basko baciyeyo ba Lady JD baraciyeyo Lady ntiyaciyeyo ahubwo aba mu judges ba Manandi baraciyeyo bo ba maintaining kuko baje bazitwara niyo mpamvu batwara ama competition usanga abantu bamwe bo ma eglise ubwo ama competition kenshi biguzorabe akizo afise ingufu nyinshi upave na kuyitwara iramufasha mugabo iziza bimana bimusanga uribuka umuzi wa Primus Guma Superstar aho hakujya wa Primusic ijyambwa ntiyameze nk'iyi wacerega igenayo iryafashe muri vyateye imbere ni nk'ubu gutora muri ivyo umwaka ico gihe voilà nibo ntibagiye competition ega ni Primusic nayo nyene ico kimwe yari context zazitandukanye mugabo nivyategwa n'ishyamwe rimwe bon ntabwo bitegwa n'ishiramo rimwe mugabo indip ni bimwe context ni nge nabwire guma ngene imeze bari aba artiste nk'uko tuca gutegura tufate ngo umuririmbyi w'umwaka kuri Black FM bagafata ba Fizo ba Roriro bandi bafata umuririmbyi yakoze gusumba abandi ninde uno mwaka bagaca bayiguha muga mukagira ama competition mukagira mukaririmba mukagira udushow kuko twa Primusic nyene muga Primusic n'abara mu atandirimba afise atari umusane ukaja kukaririmba imbere y'abantu bakakumviza ujwi ryawe the way uririmba kuri beat nk'iki umva ntibisa cyane so rero umva usanga biba bitandukanye Trodeste ya Bekinze indirimbo ya y'inkuru atangira akabaza aho nyene umubiri bwa mbere aje kuba brand ambassador w'ikinyobwa
atanywa ako none kwereka iriya kintu naho carenganye vrima est-ce que ça c'est ça yuko uza ku brandinga primus atayinyo ugenda uvuga ngo iramota ngo irasosa ngo yambiye cyane paraporo yambere ugenda uvuga ucugena nko gusigura nk'abantu usanga message imeze gute mbega ho basi yatubwiye ko twataye gatwe two twibeshera buye oya twebwe dufatira ku byo tuzi kwasenga ari ba gospel kandi ari umukristo I think hariho ibintu usanga bitaza neza naho ushaka biza bidakunda hamagaje za kabekinga muri control mateko ibintu bya primus nkajya barakuba yakamwana mu Rwanda voilà abantu bayakamwana bageni babaza amateka y'ikinyobwa nonka umuntu ashobora kuba atanywa ikinyobwa aje kuvuga gute cyane bazaje kubekinga rero sari muri control ruba gospel na profane nyine kwebera kwiye ko byinjirana aho muri byo bigo bitandukanye ho murambona ngo bakora amakolabo bujya muri byo bigo bitembere nakubwira ikintu kimwe nunga muri barakora ubundi bakora gukorana na Kiriko yakoze collabo na Terence hore Kiriko yakoze na Terence nyene Terence nyene mwe niyo nkuru nzi bakoze indirimbo naho le Terence ni parece nani Terence Chinhije ni prophète ni no pastor umuraperi yuko no kurimba sibibe anyway ni hatari indirimbo rero neko bamaze kushobora ku rubuga rwa YouTube rwa Olise once again indirimbo yakozwe mu byose wayikoze nawe ni once again Olise once again ni once again Olise ni once again Double J ni once again acumva umufano wundi wariwe okay direte muco vyibwira wenyine yes ni indirimbo ivuga amajambo gatandukanye gatari kumwe ndaruzinga control nkabura uko nifata nkaba perdi mama nuko n'amajambo nandi majambo gatandukanye muri ndirimbo byo kwiviriza bigende fresh rubambo tumina mate twumviza indirimbo MT number 1 ari kumwe na karimbe nkunda cyane man abatsinze bamudaga ko ntavyo nzi nanje Stanish ya kakitinze neza cyane man cyane urabona kujya kuntu twama tuvuga ngo Stanish ngo ubwo nawe yango zira yango gire ngo system z'abakobwa apana guma muntu urabibona uze ko iyo ndimbi igiri here hari ahantu yibebeza peut-être kima kama umuntu amubwira atembwa ati uwo munsi birakunze naho nyine ari kuri maquillage amara nk'ibisegonda ibiri nawe nyine ubona kavuye yatweye ati bisi byaje kabisa ya tatu bacha tugaruka rero ubona gucitwa magara CEO mwenyewe Samiza Black Effect